что говорит об этом Библия, как мы должны учить своих детей. То есть они будут делать так, как мы поступаем, но не так, как мы говорим. Если мы будем включать детей в обсуждение всей нашей ситуации семейной с деньгами, да, то есть всего бюджета семьи. То есть когда есть семейный совет, и мы решаем, что мы будем покупать и как мы будем покупать. То есть ребенок не отталкивается в сторону, ему не говорят, что ты маленький, и тебя это не касается. И родители будут сами все решать. Тогда и ребенок будет прислушиваться к тем советам, которые дают родители, будет советоваться. И это становится естественным, конечно, если такие вещи практикуются в семье, и ребенок это видит с самого рождения. А не тогда, когда в подростковом возрасте давайте мы сейчас будем советоваться. А что он может сказать? Ну, а ты же моего совета не спрашивал никогда. То есть мы можем от ребенка просить только то, что даем сами. Спасибо. Что правда, то правда. Поблагодарим Бога. Tā bija lekcijas beigas. Tad turpināsim to сессию и научи нас пользоваться всем тем, что мы слышим и что мы узнаем здесь, и не забывать это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Kā tev patika šī lekcija? Daudz ko jaunu. Jā, tiešām. Un tagad tev ļoti laicīgi, man liekas, par tiem bērniem. Es vēlāk to pastāstīšu. Tikai tev. Labi. Nevis mums visiem, bet Tikai tev. Kādēļ tu džungli spēlēši? Tu? Davai. Prasīts. Jā, davai. Tad būs forši. Короче, tagad būs slavēšana. Un mēs turpinām mūsu Marijas skolas vlogu. Un Pēteris šodien ne tikai skatās, bet arī piedalās. Gribētu spēlēt džungli. Tūlīt viņš uzrauc džambu. Es domāju, ka tu varēsi kaut kādā veidā sarunāt. Tā. Jā. Jolanta, varbūt Pēteris var spēlēt džambu? Nu, es nezinu. Nu, Pēteri. Bet var arī Pēteris džambu, Katrīna klavieri. Nu, kā jūs? Var spēlēt, jā? Ņem džambu, tev atļauj. Var. Lūdzu, ņem. Tad es šeikerīgi. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: Ja kāds slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja.
Slavināsim mūsu varenējumu Dievu. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks tu Dievs un par visiem pārāks. Mūsu Dievs dziedē, varens viņš spēkā, mūsu Dievs, mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mēs līdzam dēļ. Tagad mēs kravājam mantus un iesim uz misi. Krāmēja mantas. Bungu meistars. Flameisters. Īsta mīlestība valda komandā. Nesaki sievai, viņa te kaut kur blakus stāv. Davai, meistars, flameistars parāda. Davai, parādi. Vienu reizi. Es pēc tam mācīšos mājās. Tas ir. Davai vēl vienu reizi. Tas ir labais. Nē, bet kur es pats mācos tikai. Bet es jau redzēju, tu tur jau visādi, tu dari citādi. Nu jā, bet tā arī ir. Tā arī dara, ka galvas ir. Neviens tu taču ne. Visi nakaļā. Nē, nu daži varbūt, ja kas pabeidza mūzikas skolas bundu. Kaut ko tādu. Reku pičuks. Normāls čālis vispār. Vlogs, jā. Vlogs. Tur būs daži gabaliņi visādi. Dīzeļs, benzins? Pičuks kā vienmēr ar mašīnām kaut ko ņemās. Nevar bez tā. Nu все, батькам tad nodos, jā, sveiki. Sveiki, batarīki. Brauc ar Audi 2 baudi. Nu tā varētu būt. Tur jau policija piesprādzēsimies. Jā. Joks, es jau biju piesprādzējies. Короче, разбиралка kaut kāda notiek. Погнали, kā saka. Наших городских в сторону деревни. Да. Tā mēs braucam. Молодец, Старкана поехала. Дец вообще молодец. Uz frāzes dец молодец mēs izgriezīsim. Mēs neko neredzējām. Varam braukt. Или что-то залез, да, было солнце. Tā. Давайте сколько осталось. Tur tālāk brauc, taisam. Tur būs. Šeit ir vietas. Давай pakaļiņu. Te nedrīkst. И вот te drīkst. Вставляемся. Ну, сойдет, бишкин. Главное, ka nav uz ceļa. Galvenais, ka nav uz ceļa, pareizi. Galvenais, ka baznīca priekšā. Baznīca priekšā, tas ir labi. Tiekamies baznīcā. Es satiku, kora dziedātāju ļoti pazīstamu. Es tur ūdeni nesāju. Ūdeni nesāju, bet tu taču neizliksi pareizi. Nu kā? Atkal. У нас это будет влог со школы Марии. Это влог, видеоблог, да, называется такая штука. Дневник, можно так сказать. Так что вот так. Эдгар уже все заснялся. Пошли, Эдгар, на кухню, зайдем уже. Все, Эдгар. Tagad tu esi kadrā bijis. Šodien ir svētdiena. Jā, pēdējā Marijas skolas diena. Un pēdējā brīvdiena pirms nedēļas. Nu, jā. Tas ir. Rīt būs pirmdiena. Jā. Ja jūs nezināt. Tieši tā. Un tiksimies pēc pauzes. Pēc pauzes, jā. Kriste, Kriste, Kriste leison, Kriste leison. Tu kungs Dievs, Dieva jēs, Teva dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausī mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tava labās rokas, apžēlojies
каждый день, каждый час, минуту мы сами выбираем, в каком духе жить. Понимаете? И может быть так, что мы уже давно ходим так в обнимку с лукавым духом. А может мы уже кореша, старый приятель, собутыльник. Мы думаем, что там обижаться, осуждать, там, не знаю, бояться, что это зависит от каких-то обстоятельств. Нет, это твой выбор. Какому духу ты поверишь? Конечно, он придет, этот дух, там, скажем, бойся меня, все страшно в твоей жизни. Это реклама. Что, вы рекламу не видели? И что, надо все покупать, что реклама придает? Не надо все покупать. Надо подумать, это Божий дух? Нет. Значит, иди отсюда. Буду верить Божьему духу. Да, исповедь – это освобождение. Это самое большое такое освобождение, через что Бог нас освобождает. Исповедь. Идем на исповедь. И там не только, что мы там сделали, уже куда нас этот дух привел, или там сказали, а уже само это начало, что изменили Богу, изменили Божьему духу, подались там духу страха, злости и так далее, да, корысти. Это уже грех. Там уже остальное, все, что, куда он повел нас. Зачем это все нужно, эти молитвы, там, все такое? Да, чтобы быть с Богом, приблизиться к Богу, да, то есть к Божьему Духу. Вот этот хлеб, вода там разные, да. Ну, если ты не живешь в Божьем Духе, то хоть кирпич кушай, что это не поможет. А если твоя цель Божий Дух, да, то это может тебе помочь туда приблизиться. Да, но, вот это время молитвы, это время сближения с Богом, то есть с Святым Духом. Es esmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Ticība Dievam. Sargā, kungs mani sargā. Nomodāja Dievs, viņas pārlēnā. Nomodāja Dievs, nomodāja Dievs, nomodāja Dievs. Nē, nu как-то пободрее. Ko tu pateiksi? Kas vēl mums šodien ir kopājas? Tagad būs mūsdienas, pēc tam būs liecības. Noteikti paliksim arī uz liecībām. Un pēc tam parādīsim šo, to no tā pasākuma. A kas uz galda mums ir? Kas uz galda mums ir? Mums ir zupa, makaroni, tad mums ir kartupeļi un ir salāti. Salāti. Tad izbaudīsim riktīgi šodien. Un mūsu maizi dievišķo, to lūdzam mēs, un svētī mūs Kungs un Dievs. Kungs, lūdzam saglabā mieru mūsu sirdī, tā kā они мир в наших сердцах, чтобы мы не убегали от Тебя, не подавались духу суеты, страха, беготни, чтобы мы остались в Твоем духе, пребывали в общении с Тобой и другими. И просим Твоего благословения. Во имя Отца и Сына. Аминь. И я видела такие замечательные лица, выходящие из костела, вообще
вообще место следующее будет в 4 часа, а все уже тут стоят. А назад я повернулась и увидела еще толпу. Такую счастливую, такую радостную. Я поняла, что это наши люди, которые со Святым Духом. Порадовалась, а потом обернулась и вспомнила, как отец Арни сказал: «Видеть то, во что веришь». И я уже посмотрела совсем другими глазами и увидела, как из костела выходят счастливые, святые люди. Atbraucu uz Marijas skolu. Pirmajā lekcijā uzrunāja teikums: laime ir piedošanas ātrums. Aizdevu uz grēksūdzi. Neatceros pilnīgi neko, ko teica priesteris, bet atceros sajūtas. Man kļuva vieglāk. Nokrita smagums, man ienāca prieks, miers un daudz gaišuma. Un pats tāds interesantākais ir, ka es pat nejūtu, kurā brīdī man pazuda klepus. Es braucu šo klepoju. Tagad es vairs neklepoju, un es nejūtu to brīdi. Paldies Dievam! Самое интересное, лекцijas laikā viņi arī stāstīja par sirdi. Un arī uzdāvināja mums tādas lapiņas, padarīja man такие листочки, kuras arī gribu šobrīd arī izlasīt. Un es arī sapratu viņas lekcijā, ja, kas ar mani bija. Un tāpēc es arī gribēju dalīties. Un šeit ir rakstīti vārdi: salauz savu akmens sirdi. Un te ir rakstīts tā: es jums piesiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Izņemšu no jums krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Un šitiem ir tas sprādziens, kas manā sirdī bija. Здесь вот это взрыв, который был в моем сердце. Tikai pēc viņas lekcijas sapratu, kā es šobrīd uzstāstos jums stāstīt, tāpat arī Anita mums stāstīja, un viņa pārdzīvoja par savu lekciju, jā, un es viņu ļoti labi saprotu. Un šodien es atkal sajūtu arī lekcijās, kad runa bija par sirdi, es sajūtu mīlestības. Tad, kad lektori teica, pielieciet sirdi šeit, ko jūs jutīsiet, jā, un es jūtu siltumu, to mīlestību.